apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hello, ay da anak ko. Nakaawag kayo mat, nanang? Ada ka di kwartang dita. Naibus ka ditin pauit ko iti napalabas a bulan, nanang? Ay, naibuson na anak. An-ano nyo ti kwarta aya? Ada ko magatangag. Saan pa'y mo't ngamin ngayon lako ni tatang mo ti kalding taraken na. Kaano akasapulan nyo ti kwarta, nanang? Inton bigat kumaa, no day pauit mo. Pasensya kayo, nanang, ngam awan pa'y maipauit ko ita. Na ospital ngamin ti apo ko yo, karuruar mila ang itikalman. Ala, no awan, okay laang. Iremedyo mi pa'y laang nga rob kinitatang mo. Anya nga, itimbaga ni Aida, Lilia Bakad. Day nga rod ti parikot ko lakay. Ay nawaw, anyat imbaga na ako na. Awan ka no ti kwartana, tana ospital ti apo ko ta. Ay nawaw, kasanungay day ta. Di awanan igatang tay ti masapsapul ta. Awanan Awan mo ti bayar mo, tay lakom kumatikal ding mo. Awan pa'y nga raw. Anusan ta pa'y latag siday ti puro nateng Ay, jak lakit ni maanusan bakit? Di pa'y kaslakal ding tanno kasta. Anya nga ron ti maramidan ta, kat awan nga ron ti kwarta. Ay nawaw ka. Ala, siya kung ti makamaw bakit? Agpanunutak iti pamuspusan. Bakit? Di ka makipaskain? Asino tagpapasken aya? Da George akalugaran tayaw. Kasanumot anam mo am. Limabasak iti paraangan da itay. Kat nakitak nga ano ti tao. Iso nga sinaludsod ka no apay. Ti kunada kat agpartida ka no iti babaw. Imbitado ta nga ta. Imbitado taman kan saan? Mapantalat ta. Ngam amangan mo't no niya ti panunutan da jay. No dito'y probinsya, saan na masapool nga iayab da. Di mo kaya ti makaraman iti karni aya. Mano alawas mo't tayo na puro natang ti sinsidain ta. Di ka na ha? Nala, urayan nak nga raw tagpulusak. Ay sana, mapandakit din. Tanay, 12:00. Sigurado nga agiwaras dan iti makaan. Narigat ti maladaw niya. Amangan kunak no maibusan ta. Ay, nabsog manen da tao. Mayat ti maturog no kastoy laeng. Okay ka kadilaang binitaw. Binitaw? Ha? Apay ka di makat? Itay pay adi ka matagtagari dita. Sao akasao, ngam di ka mo sumumbat. Apay ka day? Adda na unag pampanunuta. Anya maninday ta? Nakitam jay mamad to itay. Kaumat, apay jay mamad taw? Nakita nga danyawat ni George akwarta ken kuana itay. Ada pa'y karne anayon na. Anya nga tano adalan tamat tikas jay at trabahaw. Nukas ta? Kaya't mau tagbalin ang mamad taw? Un bakit? Dakkel ti makwarta tano kwa. Blue bills ti nakita nganyawat ni George ijilakay itay. O di mayat lakay. Mayat gayam ti trabaho akas ta. Isungaron ako nakapadasin ta. Duwatan tapno doble ti income ta. Ay, kayat ko day talagay. Magatang tamin akayat ta. Kansaanin ang masapul at dumawat tay ti anak ta. Anya nga iti impapadtaw, wano impapalad, wano impaboyon da dya abanay lakay. Impapugto na, no? Asino ti lalaki ni bakit na?
Anya, anya nga itimbagam kun kwa na. Narigata nak ngaron ijay, bakit? Jak amaw nun niya tisong bat kaw. Isong embagaklatan alalaki, natayag kan dark brown ti kulay na. Ay, namatimut kun ka. Why? Naimbaglaangin ta nalagip ko jay lalaki anakitak akasarsarita ni Ninita. Ijay paradaan, hindi na palabas nga aldaw. Okay, manungay timbayad na kun ka. 2,000 ti siningir ko bakit? Narigat timpapadto na si ka. Ay, sagsasanga ribu tagarod Ay, No, dati ang papadtukan ka. Ibingayan nak. Mamadtumad gayam tala kay Benito kan bakit Liliana na. Anyat ko ng primo. Di agas sawa alakay kan bakit di talaod. Mamadto kas kada mamuyon gayam lagi dyan. Ay nawaw, asino mati nakadamagam? Ni pari baning. Iso tinapanan na itayag sapa. Nay, jak amo ti maipapan iti day ta abanag Mayat kit di no at na mamadto di ti lugar tayo. Saan na masapol dumayo tayo. Mamadto da pa'y adwa nga agasawa. Sardengan nakman si ka primo. Amangan no iskamer laang dagitang agasawa. Nakita yung kaditi kawitan ko, nanang. Jak abo di mo inpagod aya. Saan nga raw? Jak mo't makitan. Amangan ko no, tinakaw damot tayo. Asino kumamit ti mang takaw? Nagiti lumablabas Amangan no kinursunodaan nagiti palutero. Amangan no adalang dita. Itay pa'y asap sa pulag ng awan mo't. Mapanak to man itayan natatabi nito kan nanalilya. Di mo ibaga nga agpapadto kam kadagijay nga agasawa. Kapilitan ananang. Sana mabalin na mapukaw na diya kawitan. Nangina day dyan nanang. Hay na, primo aya. Agtalak ka nga main adagos kat sa antay nga amunupod no amamad to dagitang agasawa. Ay nawaw. Anya ngayon na. Asino tinang takaw iti manukkaw? Amok ti rupa na. Ngamjak amu tinagan na. Mas kulado kun natayag alalaki tinang takaw iti manok mo. Anya? Nasken na sa pulo madagos ti manok mo. Tamangan nila ko dan. Isuro yung arod kanyak no sa dino ti pangsapulak iti manukkaw na. Ti manok mo. Kat inlemeng da iti may sa akulungan. Kawayan akulungan ti makikita. Kalugaran tayo mutla ang tagtatakaw primaw. Agyaman ak unay na. Biro kag ti manok ko itamot laang. Oh, adto ti bayad ko. Ay. Agyaman ak manan. Agyaman ak mat primaw. Umay kanto manan no kasapulam ti tulong mi Mas kulado kun natayag ka no tinang takaw iti manok ko nanang. Ay nawaw, sardengan nakman si ka primo. Isuti ko na ni nanalilya itay. Nasken abiro kag ti kawayan akulungan adak da kamaten na. Iwaras mo pa'y man tamatam anak ko. Kulungan akawayan mo't alawlawatem dita. Anyat kayat siya asawan nanang. Anyat na jay. Jay kawitan kung samot na jay. Isu talaga. Kauawid na laang itay. Di mo nakita aya. Saan nanang? Kunak tumagking ka. Adalaang dita. Anya ti makunam. Husto ka diti imbaga dagiti amamad tukang ka. No kasta pinagkwartaan daklagayam dagiti agasawa. Imposible nga min Di kanto magpampanunot. No talaga amamad to da, wano mamuyon da, apay nga italaang ngay. Nakaawag ka mat, ay danak kong. Kumusta kayo, hindi tananang? Nasaya at latamat. Mangipaw itak iti igatang yu iti abastuyo inton bigat. Ipaw it ko iti biyahe nanang. Uray sa ano, nanak ko. Anya nga iti gastusin nyo kinitatang no sa anak amang ipaw it. Adda kwarta ami kinitatang mo. Nangalaan nyo mat nanang? Ay, nagtrabaho kami Ne, kitaan nyo nanang. Di kay agbannog unay. Wan, di ka madanagan. Tasan mo't anadagsun ti trabaho, may. Apay tatabi nito. Anya timbagbagayo ti asawak.
Anyat kayat maasawan, Ninita. Ti kunayo kanu kat adda lalakik. Natayag, ken dark brown ti kulay na. Tapni baga kada kayo awan ti lalakik. Ha? Amuyo ka di aga po itinaramid yo, kat inaldaw nga papaanak ti asawak. Ay, kasto nga men, nakto. Di kaya palawagan. Ijay barangay hall tayo ngagkikita. Saan anasaya at ti epekto tinaramid yo kanyak? Agasang tanatayag ken dark brown ni bagbagayo. Naimbag kumamot ano pud no? Ngam saan mat? Inuulbod ti bagbagayo. Ay, nawaw. Pangasim, Ninita. Di na kam ipabarangay. Masyan kakadikanyak alakay. Day tangarod. Lakay kan bakit kayon? Ngam lukwin nyo pa lang ti padayo at tao. Da kayo ti makagapuno apay nga ipilit nila kay ko nga dalalakik. Jak ipalubos ada kayo pa lang ti mangdadaol iti pamilyami. Sino nga ijay lalaki ang nakitak akasarsarita mi ijay paradaan iday? Saan mo akabit da ijay? Diri morti pud no? Saan apud no mamadto kayo? Luklukwin nyo lang ti padayo at tao. Ni Manong tinakita yo akasarsaritak. Ay nawaw! Kasta unay ti unget ni Ninita. Bakit? Ay nawaw, apay ka naw. Siyak ti makagapaw no apay nga agsuspit sa nila kay na nga dalalaki na. Saan apud no aya? Nagkamaliak nga raw. Sino nga ije lalaki ako na makasarsarita ni Ninita ije paradaan? Kabsat na kanaw. Ay nawaw, day taki dain. Sigurado nagdiritso na ijay ije barangay hall bakit? Awan nga roden maipabarangay tagaya madina oras. Sa dino ti papanam ni Tanakong. Ije barangay hall nana. Apay ijay. Idimandak dagiti nang dadaal iti biyagming agasawa nana. Anyat kayat mo asawan. Kastoy nga min nana. Napan nila kay ko iti ayanda tatabi nito ken Nana Lilia. Nagpapadtuda no asino kano ti kabit ko. Daytoy magtatabi nito, imbaga na anatayag kano a color dark brown ti lalakik. Karkaro ki din nagsuspetsa ti silosong asawak nana. Ay nawaw, linuloko mati aramida dagitang agasawa. Day tangaron nana, kanayon nakit din nga apaan nila kay ko. Hay, oray ni Primaw, napanmula ang nagpapadto ta impagarup na amapukpukaw ti manok na. Idi sumangpat dito'y balay ket kunada kano nga enlemang dagiti agtatakaw ti manok na iti kawayan akulungan. Anya? Makakatawa ak nga rod tanagawid mula ang ti mapukpukaw a manok na. Pamaneknek asaan apud no ang mamadto dagitang agasawa. Pagkukwartaan dalaang ti pada da atao, isu amayat no maipabarangay mo ida, tapno agnakam da. Anya timbaga ni Ninita nanang? Ipabarangay na kano da Benito ken Lilia. Ay nawaw, iti anya kano agapo nanang? Wen ata idinapan nagpapadto nila kay na kaimbagada kano nga adda ti lalaki na. Daytoy mo baneng na matimot adagos. Karkaro ang nagsuspitsa. Isukit diti kanayon a pagapaan dang agasawa. Ta ipilit ni baneng nga adda ti lalaki ni bakit na uray awam may. Ay una yan. Makadadaal da pa yan iti pamilya. Ita, mamatikan kanyak, Primaw. Una nang, napanagnagak matang. Kunak tumaking ka, iskamar dagit ang agasawa. Saan apud no ti bagbagada ang mamadtuda. Hello, Aida. Asino daytoy? Siyak daytoy, ni Nanam Juna. Da kayo matgayam, nana. Nakaawag kayo mat. Amum kade tinapasamak kadana ng kentatang mau. Apay ka di nana? Anya tinapasamak kadagiti dadakkel ko? Naipabarangay da. Anya? Apay ka no nana? Iti anya aga po ang naipabarangay da? Wen ata agin papadtuda ng agasawa. Makadadaal da pa yan iti pamilya. Napan nagpapadto ni baning kadakwada. Idi kwan, imbagada anatayag kan color dark brown ti lalaki ni bakit na. Isuki di ti kanayo na pagapaan da Ninita kan baning agasawa. Anya? Agawid ka pailaang nakaw. Bisitaam dagiti dadakkel mau. Tanay agulbuddan para laang iti kwarta.
Uray ti anak ko, biniktima da mo laang. Ay da! Siyak nga rod, nanang. Ay nawaw, di mo mutimpakpaka mo nga agawid kagayam, anak. At dati napatag apagsasaritaan tayo kada tatang, nanang. May papanitian niya, anak. Sa dinot ayan ni tatang. Adda na panan na. Urayan tayo ni tatang, tapno mamaminsan nga ibagak ti kayat kung nga ibaga kada kayo adwa. Anya tiyar aramidan niya ay dadi ti balay bakit? Di na mga rod imbaga nga agawid. Adda ka no ibaga na kadata. Amang ano da indanon da ken kuana, anay pa barangay ta. Nasaya at mat, nagawit kayon, tatang. Anya ka diti baga, mayda. Nagawid kamot kayam. Anya di nadamag ko na ipabarangay kayo adwa? Asino tinakadamagam, anak? Basta adda, agin papadto kayo kanumat. Saan anasaya at tikas di nga inaramid yo? Makadadaal kayo pa yan iti pamilya. Okay, matanda ba na yung kaninita? Nagpalawagak anasaya at iti nagsasarita kami iti barangay hall. Ay, uray pay. Saan la ang adaninita kin baning tilino ko yo? Adupay, nakababain kayo nanang, tatang. Isugayam adiyo kayat nga ipawitan kayo at damat gayaman kalukwan nga aramidin nyo ditoy. Ko anak ko, saanan ang maulit? Last miday jayag. Rumbang laan, jak kayat nga damanan idanon da kanyak. Di yung ibabain ti pamilya tayo kunakmanan. Maminsan pa nga agaramid kayo iti kalukwan. Maminsan pa nga ibabain nyo ti pamilya tayo. Lipatan kayo na talaga. Day tati di mo aramidon, anak ko. Promise, agbalbaliw kamin kinitatang mo. Wine, saan min nga ulitan ti inaramid may anak ko? Saan na talaga? Ay, nawaw! Di ka agaramid iti linuloko. Tauray kasanupay ti panangilimad mo, maamuan dan tumatlaang no anya ti kinapudno. Kunada nga rudan, awan ti palimad adinto maibutaktak. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.